dengan kai menasni. Jadi cukup awak beli. Dan ini dan sanmut di grup tepuk ka. Bagi kenal game channel. Nah, YouTube channel apa Sinong Dap. Dehane dan mangah Boniface Maring. Dan fotografer jadi. Ya. Duduk jempol. Dan dia kena ini apa? Ni mah. Free. Fre dan Mbak Fre. Gue nau aktor jengi ada kenalan din, kenalan din channel. Dan direktur jengi Mustar Sailin. Matduan gue aktor jengi Abras Maring. Jadi dengan kai minta kasih semua sama ampli. Kalau ke pasal tenat, dan kejengnya bam jadi kaba biang ni. Dan konsep jengi udah direktur jengi hi set bang bah. Iya babet jaga kejap siar ka style boy bet iset dan style boy. Uduan ru driver jengi bade aktor Abras Maring. Uduan unang pancungsit jengi Mbak Fre. Lah sungsit hai mendasi. Mat uduan nong kreatif nong ayu. Bade mangau ba wan apa Mumbai. Dari apa hotel 5 star. Entah dengan itu sang pengiat kena gawa ampli. Kena gawa ampli kemudian nak senang sekoi guna hajan marjan senang bani. Kena gawe ke jaka gawa tiba ke seluan kai sampai apa liur. Kena pergi kisah timau bebun. Kita ada perang guna. Ketua sport liur. Kena gawe ke jaka ke bedas tentang kita jungi kinong kendong cibaik yang kita ke Mariang. Kita ingin lihat khidmat makin bu video tok hari jaka. Bang Sukio su kini ki mau untuk ya kelau su niat tang nang ne hang tai namar ba ka kamlong ris pengiat jingai po mau namar tujuan ki mau bersentut tujuan kan ya kawa ya ka kamai benyai benyai tang kan ya menuju ke bahasa kemar keluar di bangi yo offering saya kini ba ni sepenik di video di bakam tenat. Insyaallah saduk sejrong saduk sa sewa dan bun bagi jeka jiba tenat. Insya penmi sak kawai ke video ke bangin niat cepa kesat wandam. Kedai kawai nak kesat ke bang apa nama but kebetulan dulu kata ka history. Let's say dangil ayat satu dangil penmi video ngilak ban batai kenjat pang history yang kata ka kesat wandam.
tangi la poi biang sakane cakaset kini gede mau bersiu kibangi setja setjur setdo bonjak set kibangi set menesu but dan hamnya ke bakam tenat kade gene ka siang kibangi sinala ka sik kibangi penek pensak ya kata ka culture jengi dikasih ya ke permendai kamtam mengi ki boy ni pendan kam da gine gi sik man penlong kum gi siang ja siang juhur tangi don gine ki klong kini gede gi klong ki bangi set pendan kam ha hagi par mansua dagi pos nam sadin ki don ki sik ki ba hek katne ki pendan kam ban bu haying hasiam ru ki set bu ki don gine ki kelat ngila benang gi natural glass ki ban pendan kam ban di bandi kiat bandi kita ki kiat baru ki bangi set di apa boy kini ki grup bungi kila ya thaj ham nasmi kila ya tres tom hi naduk pengiwan ngi set ngi stang swada gi jing set dep nang topat dang ila slow bakak pok jengi kala dawang ila ya bam kendiat la ya mes la ya biang hi ka kombam komdi dep nang topat ni dang ila kre stang ban ya mi na susnong na marka kam jengai kalentir ko bakam sok kram ka simpor yang isi kentas yang ai ben poi siji mo ba jan pon Kade. Tanggom tai ngan sa continue biang ai video andang ila lech ko ka ksat wandam sa kandu pat ya paper lock bye bye.